Balaos kaning pamagobra ng Mabalacat City Mayor Crisostomo Garbo, libutad din daramdaman niting issue para kilking pamamulitika bayo pa maning campaign period. Pangadi at pasasalamat ing paayabot ng yaning Mabalacat City Mayor Crisostomo Garbo, kareng kalaban na niti amaranong mamulitika. Itipisyag ng alkalde king interview katugin ng balaos kanong daramdaman at pamangawang issue a pamanira dareng mapilang tao king syudad a pamuntukan niti. Agpangkang Garbo, dapat akakit nangan kanureng miyayalo ang istorya, lalo na king social media, alaya kanong balak pakibatan reti, at pangadina mo ing ilaban na kareng manira kaya. Well, I'll just pray. And ako naman, nasa born-again Christian I always lean kung ano man yung kagustuhan ng Panginoon, at alam ko naman na tayo ay magwawagi pa rin dito. Dapat sinabing lagyu, balo da naman kanureng memalan ning Mabalacat nung ninoreng magpakalat kareng Facebook post parikil king nakanuustong pamangamit ning lokal na gobyerno ning syudad kareng pondo niti. Iti pa lang katotohanan ng Garbo, apigma siya sing balaw sa pamagsuporta ning LGU kareng programa at proyektong mga kasaup kareng memalan, lalo na king edukasyon kareng kayanakan. Naman kanu maapektuhan ng pamagobra ng alkalde kareng may sabing issue, dapat kukulait kareng memalen at kaparehong politiko, apakibalwan pa mo ing katutuan, bayo mag-post to gawang issue king internet. Sa akin hindi. Because ang election naman you will be judged of what you are doing. You will be judged kung ano yung mga binigay mong serbisyo. And you will be judged kung anong tao ka sa mga kababayan mo. It doesn't affect. Ang nasa kanila na yon if they will be the one to politicize whatever kung ano man yung request ko sa kanila. Because right now, meron talagang nakapending na supplemental budget for our social health services. Hanggang ngayon, nakapending pa sa kanilang tanggapan. Ako po'y Paulo Marcelo para King News Force, Pampanga, Balitang Tutu, King Balen, Susuyu.